Ketika hal-hal kecil yang terabaikan akan menjadi masalah besar untuk anak cucu kita. Tentunya yang paling bermasalah adalah alam kita. Bali kita, aset kita adalah keindahan alam. If we do not protect the mangroves, we do not protect the earth, we do not protect Bali, and we do not protect our future generations. And our thought was to stay a bit longer here because we've been traveling a lot and we want to try and give back a bit to the people that are so welcoming and try and meet more locals but also help local people. Pada semua masyarakat, bahwasanya pemerintah sendiri sudah menyiapkan ruang regulasi yang sudah cukup baik. Mari sama-sama kita menjaga ekosistem kita mulai dari rumah tangga untuk jangan membuang sampah ke aliran-aliran air, termasuk sungai, selokan, apapun itu. Dan kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada saat ini, berusahalah untuk kemudian memilah sampah, karena kalau kita tidak pilah sampah kita dari hulu, kita tidak bisa kemudian mengatasinya, karena tumpukan sampah itu akan datang terus ke hilir. Oke, kenalkan nama panggilan saya Pak Bagi ya, D. Bagi. Tentunya kegiatan hari ini di Track and Clean Up Mangrove, kawasan Eswaridam di perhelatan G20. Ini adalah muara dari Tukat Badung. Bisa kita bayangkan, setiap hari sampah datang kondisi seperti ini. Apakah kita harus kerja keras setiap hari? Tentunya itu hal yang harus kita hindari. Untuk kerja cerdas ke depan, harapan saya, kita harus lebih bijak memperlakukan sampah dari rumah, dari publik, seperti itu, seperti pasar, pusat keramaian. Ini contoh-contoh ketika kita tidak bijak memperlakukan sampah. Ada hal penting yang harus kita perhatikan. Satu, regulasi tentang penegakan hukum. Ketika hal-hal kecil yang terabaikan akan menjadi masalah besar untuk anak cucu kita. Tentunya yang paling bermasalah adalah alam kita. Bali kita, aset kita adalah keindahan alam yang asri. Tapi kita bisa lihat bagaimana kita bisa dibayangkan ketika kita tidak bijak dalam memperlakukan sampah seperti ini. Haruskah kita saling menyalahkan? No, stop saling menyalahkan untuk saat ini. Tapi bagaimana kita saling mengajak, mengingatkan, merangkul. Percaya, dengan ketulusan hati kita untuk Bali, kita bisa. Ingat, pilah, pilih. Rahayu. So today I had the great honour and privilege of joining all these wonderful people, and we collected something like 50 kilos of rubbish, 430 already from the mangroves. If we do not protect the mangroves, we do not protect the earth, we do not protect Bali, and we do not protect our future generations. It's imperative that the earth has healthy mangroves. I would be delighted to invite our governor to join us on our next clean-up, because then he will really support dividing rubbish at the home base, and Bali will not end up with all the plastic rubbish that is everywhere. So it's been fantastic working with everyone today. I'm glad I have my tongs with me for the hard to reach spots, and I'm looking forward to the next one. Signing off. Bonjour, je m'appelle Swan. Hi, my name is Xavier. Alors on est là en fait actuellement en voyage. On a prévu de rester plus d'1 mois en Indonésie.
L'idée était de découvrir un peu plus les locaux et de s'investir un peu plus dans la communauté. We've been traveling for about 5 months and we're staying up for about a month in Bali. And our thought was to stay a bit longer here because we've been traveling a lot and we want to try and give back a bit to the people that are so welcoming and try and meet more locals but also help local people. Et effectivement, un enjeu qui nous touche tout particulièrement, c'est l'environnement. Je pense que notre génération et les futures générations sont beaucoup plus conscientes des enjeux et on voulait justement donner un petit peu. Après, mutuellement, on a différentes expériences et en particulier avec l'eau. On est un peu des passionnés de plongée aussi. So our thought to kind of give back to the people and the local community was help with the environment. As young people, it's a topic that is very deeply rooted in our culture and in what we like to do. We, as young people, we're well aware of global warming and also other climate problems. And so we also particularly like to help with water because we love being in the water, and it's something that we realize has a lot of problems between the garbage patches in the middle of the ocean, but also plastics in rivers. Donc effectivement, il y a un énorme enjeu au niveau des déchets, que ça soit partout dans le monde. Ici, aujourd'hui, on est là pour donner un petit peu de notre temps. Je pense qu'effectivement, dès qu'on va visiter un endroit, si on peut justement donner 1 heure, 2 heures de notre temps, c'est déjà au moins un premier impact qu'on peut faire. Et aussi, si vous ne pouvez pas apporter de l'action plus qu'autre chose, peut-être faire des dons, c'est toujours aussi une autre option. So the way we've decided to help out is to help out clean some garbage. This doesn't take much time. We've spent about 2-3 hours today, and with all the volunteers here today, we've collected quite a bit of trash. We've also done this on beaches, and so as a tourist, what you can easily do is just pick up after yourself, because the amount of bottles we see around us, which are just Coca-Cola bottles or whatever other brands, is insane. And then also pick up after yourself, but also try and find local people you can volunteer with. There's a lot of local people helping out the environment. And then if you really don't have time, or it's not really how you want to participate, you can always give to a local chapters, people that are cleaning the environment. They usually don't need much, and so even if it's a few euros or dollars, it's already more than welcome for them. Thank you for your time. Thank you very much. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan giat susur mangrove, bersih-bersih mangrove, yang dimana bertepat di ekowisata mangrove Batu Lumbang. Gerakan ini merupakan suatu gerakan kolektif dari masyarakat yang tergabung dalam berbagai komunitas dan juga teman-teman kalangan masyarakat yang lain yang dimotori oleh komunitas Gagasan Pemuda Bali. Hari ini sebagai bentuk wujud edukasi kami kepada masyarakat bahwasanya sampah-sampah yang dikonsumsi berasal dari rumah tangga kemudian dibuang ke sungai, ke selokan, bahkan muaranya itu sampai di mangrove hari ini. Nah, ini sebagai wujud perhatian kami kepada ekosistem mangrove, membersamai teman-teman di ekowisata mangrove Batu Lumbang. Walaupun setiap hari ada aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini di Batu Lumbang, kami sebagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap ekosistem yang ada di mangrove itu membersamai gerakan mengambil beberapa sampah-sampah yang memang nyangkut di akar-akar mangrove. Masih banyak sampah yang ada di sini yang belum bisa kami angkut. Harapannya ke depan bahwa seluruh dukungan dari masyarakat terus mengalir agar gerakan-gerakan seperti ini masif kita lakukan mungkin beberapa tahapan nanti untuk bisa memaksimalkan agar menarik kembali sampah-sampah yang sudah terlanjur nyangkut di pepohonan, terutama di akar-akar mangrove. Jenis sampahnya beragam, dari sampah plastik, botol, tas plastik sampai yang berat pun ada.
sampai barikade, kasur dan lain-lain yang memang kami rasa sampah itu bukan tempatnya di sini gitu. Nah, jadi harapannya kepada semua masyarakat bahwasanya pemerintah sendiri sudah menyiapkan ruang regulasi yang sudah cukup baik. Mari sama-sama kita menjaga ekosistem kita mulai dari rumah tangga untuk jangan membuang sampah ke aliran-aliran air termasuk sungai, selokan apapun itu. Karena muaranya ke hulu atau ke dari hilirnya sendiri yaitu di mangrove. Terima kasih. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman komunitas yang ada di Susur Mangrove ini, karena hari ini kami bersama-sama telah mengadakan proses clean up di wilayah mangrove yang bisa kita lihat di belakang kita ada banyak sekali sampah-sampah yang sebenarnya ini datang dari hulu. Dan kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada saat ini, berusahalah untuk kemudian memilah sampah, karena kalau kita tidak pilah sampah kita dari hulu, kita tidak bisa kemudian mengatasinya, karena tumpukan sampah itu akan datang terus ke hilir. Dan terbukti hari ini sampah-sampah yang kita tangani ini belum seberapa, masih banyak sisa sampah yang kemudian berada di wilayah hilir. Dan kami dari tim penanganan kerusakan ekosistem mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang hari ini telah hadir berkolaborasi sama-sama dengan kita. Dan kedepannya kami harap kegiatan ini bukan menjadi rutinitas biasa, tapi ini menjadi kebiasaan habit kita di seluruh wilayah Provinsi Bali. Pastikan sampahnya terpilah, pastikan semua berhasil kita olah dari sumbernya, dan jangan sampai kemudian kita menjadi sumber sampah berikutnya. Seru banget acaranya. Kita mau bilang makasih ke komunitas Gagasan Bali karena udah ngajak kita untuk clean up mangrove ini. Di sini kita dengan ikut serta dalam clean up mangrove ini, kita jadi lebih menghargai lingkungan kita, karena jujur guys, ini sangat amat susah dan termasuk perlu perjuangan. Kita sampai basah kuyup gini. Iya. Jadi ayo bareng-bareng jaga lingkungan biar enggak berdampak untuk generasi selanjutnya. Jadi dimulai dari kita diri sendiri aja dulu gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak.